njengamanje sikhuphuka ngalo ke futhi ibhobo likade kadinga ukuthi akhathele buyokhulele so yabona ke futhi imsusu njengamanje ishumi nanhlanu libumbela lapha ehora leshaka lolunye namhlanje ebusuku 15 after 9 oh so ho lapho sisho ngempela sithi yona ke futhi inyanga yamasiko yona inyanga yamasiko siqhuquzela amasiko kanti ke njengoba ungena singena ngale bhova likade yadinga umuntu akhathele buyokhulele ithambo lembongo ledala emnyama ledlebe lodwa awuhlahla somsingazane simnyama usiya nohlobo suka ngithathele thuba nje ngikubingelele kuphi nakuphi lapho ngibona khona igama lami nguSifiso akuhle ngwakamsimango umsakazo wakho uthanda kahle kakhulu iTOT FM 99.9 so sigijima kanjalo ke lapha sisho ngempela sithi iqala lapha ngehora leshaka lolunye ngo9 sizo seyibeka nje seyivala sithi 1 hour namhlanje ngempela sisho zithi sinamashumi 22 enyangeni kaMandulo enyangeni oyikulungwane 222 22nd of September 2020 mele Sakho sigijima ngayo nje ingoma njengoba na ubona nje ngigqoke kanjena sisho ngempela sithi inyanga yamagugu inyanga yamasiko zazi ngempela ukuthi ubani bayangena ngempela abantu lapha ku live ungene nje ubukele lapha u live ubukele ukhona ngempela sisho ngempela okay awuthi ke ngiqale ngibafundisa abantu bathi ke lapha ulungelo Brian uthazishe Brazo khona ke futhi lapha noSjomane Sjijo ufaka iheart uthi uyangithanda ngiyithandani Siphangathi sidedelekile sisho ngempela sethe enyanga yamasiko kusele kancane nje ukuthi singene ku24 September zazi ukuthi ubani mangabe umZulu usiqhashe ngokuthi umZulu mangabe umpeli isiqhashe ngokuthi umpeli mangabe uyitswana usiqhashe ngokuthi uyitswana buka Athe maziyo ngomphusha umuntu ayiwele nokwaje mhlophe oqashe intethene banakho samazolo ngithathele thuba ngikubingelele ngoSifiso ohlaka umsimango bathi Thompson noPostila sephosethela amadodo umuthi mhlathelele inkomo zabafunda wesumntana unokwaje bomvoje ngetola banakho abusabomvu umhlokolozo ongahlokoloze umhlokolozo wathi wahlokoloza hlokoloza umhlokoloze umntombi simqoma phansi ngomasokazi lokuzithi umelbest awusuka madoda ngihamba nawe ngaphela ngihamba nawe ngisho ngaphela ngithi uyabona ke intambo zami ziyangixaka ke mase kunjena bayangena ngaphela abantu kuona ke lapha na live wami ngithumele lapha na umlayezo ngizokufundela wona phambi kwabantu njena mawukuthi kunomuntu omfunayo khuluma nami ngikhulume nabo ayisuka madoda uyangena ke ngiyambona uNkosinathi Mahlangu athi yintsha nje yami umhlokolozo umhlokolozayo phansi Davidson kumele kihle kanti ngiyakhumbula ukuthi ngizokunikeza nje ingoma ezimnandi noma ngabe umdebele njengoNkosinathi Mahlangu noma ngabe umtsonga njengoSjijo noma ngabe umZulu njengolungelo khuleka seza emzuzu njengamanje 18 minutes after 9 ngizolokhu ngigudle nawe nje ngizolokhu ngigudle angisazi ke yabona ke ngoba ngisho ukuthi ngise-TOT.9 khona umxamuza ke angimazi wenzani umxamu ukhona ke angazi ukuthi wenza njani kodwa ke okwamanje ima yangiphazamisa studio yangiphazamisa na viewer nami senda ama viewers yangiphazamisa studio kodwa okwamanje futhi ake siqale ke futhi sithathe le thuba sigijime ke nayo lapha nomgqumeni ethu uthanda liboni sobuya emva kwale ngoma ngisho ngempela ngithi igama lami ngumhlokolozo umhlokolozayo bathi bahlokolozayo umhlokolozi asikhuluma kanje nangu umgqumeni uthanda liboni mina ngithi